Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya nih guys. Ini sekarang saya ada di kota Gihu nih guys. Di sini ada restoran halal, restoran India. Restoran ini dekat Masjid Babal Salam Gihu. Jadi setelah salat Jumat, biasanya orang-orang itu mau makan siang di sini nih guys, di restoran India ini. Dan restoran India ini pemiliknya itu orang India tuh guys. Istrinya orang Indonesia. Jadi setelah sholat Jumat itu banyak sekali orang yang berkunjung ke sini ya. Yang paling banyak biasanya pengunjungnya dari Indonesia tuh guys. Ada banyak menu pilihannya juga. Di samping masakan India juga ada masakan Indonesia tuh guys. Nah, seperti bakso ini ya. Ada nasi goreng, bakso, makanan India seperti kari banyak sekali. Dan harganya tidak begitu mahal tuh guys. Enak juga rasanya tuh guys. Nah, itu menu-menu pilihannya ya, bisa kita pilih. Ada macam-macam kari di sini ya. Jadi buka setiap hari itu guys, tidak ada hari libur. Kecuali sebelum salat Jumat ya, tutup. Bukanya setelah salat Jumat. Kalau pagi, oke. Okay, for promotion. Okay. Thank you. What time is open every day? What time? 11 to Yes. 11 p.m. to Until 3 p.m. even every day ya. Every day. No. 5 p.m. to 5 p.m. to 9:30 p.m. No holiday. 1 month, 2 times. Oh, which day will be closed? First Sunday and last Sunday. I see. So Friday, no, open. But after prayer, Friday prayer. Yeah, before also open, after also open. Okay, this is Indian restaurant or Bangladesh? Yes, Indian restaurant. Oh, Indian restaurant. Okay, guys, that's the information about Indian restaurant in Gihu, Japan. Thank you very much. Assalamualaikum.